Bismillahirrahmanirrahim. Sii sa ingaran Allah, al-bilawa na makalimuon, al-bilawa na masaling gagun. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Subentugan narkwalla amyadin ku mga langit agusulupa, abyelo yan sa mga malaikat ang mga sugu, aad na mga papakiran na dua, udi na telo, udi na pat. Swalla na pagumang ko kapangad sa sadin sa kabayaan yan, mataan na swalla ko kalangwa na siya'y nalubilawa na gumagawson. Ustayan, so mga malaikat na inad siran wala subhanahu wa ta'ala ada bayran kapakam bebaya-baya, sadiran kesupak su mga suguang kiran wala subhanahu wa ta'ala. Asirani inad wala subhanahu wa ta'ala ang mabubaling siran ko langit, asirani pagawid ko wahi ko kipte na anon sa lupa, aguad na salakaw ang mga galub kiran nagiikiran paking galubak wala subhanahu wa ta'ala. Di siran ketendu ko kamamamai aguso kabababai. Amya dedegun sa mga musyrik mga Arab, guaniya teru uniranas sa mga malaikat na mga wata ababay wala subhanahu wa ta'ala ko kiya kerumairan aguso jin. Sa palayad nuto panganto kadibenar sa inisa kiran wala subhanahu wa ta'ala ubairan kiya sandengi so kiad na kiran asiran na mga bubay. So kapan narus ako kumana dalilian na di kepakai si iko Islam. Kalangwan ang kukumanian na masasanday sa dalil at terimaan wakal. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. Subyukaan wala ko mga tawa padsalimu na dad na buon pekarn, naso iner niya na dad na buon pekabtawang ko urian yan, askan yan sulbilawana mabagral bilawana maungangan. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. Hei mga manusia, tadminyo sulimu alar kanun, bead na pengad na salah kau kuala ak rizki yang kanun yan na pun salangit agus salupa, da asim been arwarkan yan na an demanayad ni kapupemu kegiu. Ustayan, sugi ikam bagi-bagi wala subhanahu wa ta'ala ko mangalimu yan, na dad na baon pekabelam benasyay, agu da baon pekarn, guped sa sosonan yan na sumangangani na pangindo manusia ay pekawiyagian na dad na ben yanu piaka ke paara kaaden. Kaan da kapangarasi ko sabagi, sabamiga kedu sabagi suki paarnon, aya iberatian na inad niyan sundu ay pengginawa manusia agu suberania wa asalakaw. Na dad na baon makapapaara kaaden. Sa palaya den pengginawa su manusia, wad na maka ke paaron na keeden so kaanti uramala kapagusar no maka papaaron ko baya aginawan yan na kemuralaan so mga kaadno Allah subhanahu wa ta'ala. Sabwa pro na denyan paki ke paaron sa kaaden. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. Naamay kapakambu kegeng kairan hai Muhammad, nasab na raad na piya kambu kegeng mga sugu kumiyaw na anka, gusi ikwalla narun pekan duda sumam bebetad. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Hei mga manusia, mataan na sukapasadan wala na sangat na benar, na uba kanu maikmat u kawiwig ku dunia, agu uba kanu maikmat wala u pangingikmat su syaitan. Ustayan, ayad na pangingikmat na su syaitan sa giinyang perasang ko manusia sulangwan na dusa, kaanian manggulawla sa maulugin sa kanyang ko apoy o naraka. Sa dad na itatargin sa gagawi idaundo sa kapendedegan yang kumanusia, sa miya patot so kalindung ko Allah subhanahu wa ta'ala, puun ko gasta o syaitan.
إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Mataan su syaitan rekanu na ridwi, nakwaan yaskan yan na ridwi niyo. Mataan ap tuwag niyan sulumpukan yan kaansiran maad na kirku apoy makadug. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. Susirano tu mga kafir na adnar kirana siksa ang mabeseng, na susirano tu amya maratiya agu minggelubeg sa mga pipiya, na adnar kirana rila agu belas samala. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. Besutawa pipi rasanun sukarata ugelebekian samele ni na mapia, na bede tarutawa miratiaya, na mataa na swalla na pendedegnian sutawa kebayaanian, agu turunian sutawa kebayaanian, sa ube mada aginawang kakiran sa kambuko, mataa na swalla na lebilawa na katawanian sungani nagiiran pangamber. Ustayan. So mga tawadidag sirano syaitan sa piperasan yan nun sumarata agalebekian. Sa aya kailayan yan nun namapia na diyu tu kidayag kutawa teoro Allah subhanahu wa ta'ala akasisindawan sulala kaunian agu aya galebekian na sumapia ay keswatu Allah subhanahu wa ta'ala. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. Swalla asusibu yan sundua pumbayug sa ura na gebun na ipamakay gemiskan yan sa ingdalupa amaatay kamamaraan na uyag na mimisabe pun sulupa ku urianu kapapatay niyan sa detaruto suka kuyag perumanu manusia ku urianu kapatay niyan. Ustayan. Piyak itu kawan wala subhanahu wa ta'ala so mga limu iyan sa inad niyan sundu apupa kaawid niyan ko gebun ap ketanglang ko igkaanyan kapamakaygis so mga kalupaan na maatay. Sabab ko kamamarairon na anded ni kauran ni ron na maylaing ka ama kagedung sa mapia iparas na dibu tanto kelanggay na pembero pamasalin kasugedung na peminaningan na kegengkel na pembelo ya rasa sa ipembayog undu. Nagyutud ni rinaya gano kawiyag-wiyag ko dunia o manusia adi tanto ketay na pagawaan niyan sa magendud ko lupa ainad na nun sa kumanian swalla subhanahu wa ta'ala na pagi seenyang kung ngani na pinggedebkian ko dunia. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. Sa tawa maad na kebayaan yan subegir narkwala subegir langun. Siarkan yan pepemanik suka terwasuti. Agu sugelebek amapian pupuruian suka teru. Naso serano tuap sukat niran sumanga dusa. Na adna begi niran siksa ama beseng. Agu su ikmatang kae naskanyani keentior. Ustayan. Sukap luba aku andisan maana begersang ka iya dunia nasi iketuun ku Allah subhanahu wa ta'ala kaskan ia nikirkun. Sasu manusia na da begerian ka da keednian ayamataan nagi imakam beel sanganin sabab ku akalian sa sukapan dayan yan nagi YouTube ke puunan u begerian ku kapapayagian ap ke sabab ang kogi inyan kapangalan dada kolupa. Na amay ka sumubra so kapaminasa na madin swalla subhanahu wa ta'ala sangani na pakarnya nun. Sa amay ka supagtaw na mga landede na madin swalla subhanahu wa ta'ala sa isa apagtaw air niyang ko kapapaminasanian. Sa giyana ni giimang gulaw la asoso nano kibabetug apisek siya na nano Quran
Quran ko surah ika 2 ayat ika 250 agu bisa agu surah ika 20 agu 2 ayat ika 30 agu 8 agu ayat ika 40 agu tiang kedu tutul ayat ka pekidu su ubenderan umanga tau na sabab sa gesta isa apagtaw agiu tu nabiyelo iwala subhanahu wa ta'ala inirnian ko ka pepemina sairan ko lupa. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. So Allah na inadun kanunia na puunsa bayanak so Adam urian yan na puunsa satu kai urian yan na inadun kanunia nang gegenapa mama agu bebay guda aku geta bebay guda ay pembawa taian inun tabu katawanian guda magumur pecapia kapagumur samatas aguda kekurang ku umurian inun ta ambi dekat sa kitab panuratan mata nagyutu si ikwalla na malbu Ustayan Taruh tu pedna madi diengkau Allah subhanahu wa ta'ala akatao solang wanangani na matatagu kulangi tagu sulupa sa dedna bon kiri runga syai sa taruh top sogi ini yang kang gire-gire kumanga kaadnian na lalayo nanan di kasasabutan o manusia. Api ya suma kasasabutun na mabubutas kanyan ubaya aginawanian sa diniya kapaka pengungunutan ko Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya pa kau mau Quran na ayat na bentak yan na so akala malantas ka ayawn pagkasabut. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Gudi maka pelagit sudua eragat sagie na mata bangaragirai so kainumon nagie na matimus sama peled apu unsang kutua duai tabang agu matimus na pepekakang kanuron sa sapu amalembu amaumel so sapu apisusu na mga seda agu pepekali unio amanga parahia nagi inyun ditarn gu kilaing kaso kapala pedadaladun kaang kanu maka peluluba kupad ku kalbihanian agu ang kanu maka panalamat kulimu iyan. Ustayan Pepengangaluin wala subhanahu wa ta'ala so mga limu iyan ko manusia. Sa inadskan niya na mama agu bebay kaan matarutop so kama manusiay. Inad niyan sui getabang agu matimus kaan kang gunai manusia. Udan yan adna suraga tamatimus nambau sudunia samadu kulang wanap ketagu una piti berangap seput. Sa sukatimu suragat na ada madadalmu na hikmah wallah subhanahu wa ta'ala amapuro ada tanu pengkasawa iso kala anon. Pepeki ilain yan narkitanu sorinaya ganudumdo wagu sugagawi kaan kesarabentang sa akalu manusia. Uda solimu wallah subhanahu wa ta'ala na ketetap sumalibuteng na disiran maka pegintaw sama pia. Sadi may penggulalan o manusia sumanhad sa ini tadi wala subhanahu wa ta'ala amay kakalilibutangan so kau yagu-yagian. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. Ipsuldian so gagawi ku domdo agu ipsuldian so domdo ku gagawi agu ini panandingian so alungan agu suulan alangon serandin na pepelalagu sa taman sa taali kamata tendu giutor kanu swalla akad na niwarkian sukadato naso serano tuwa pepemang nian iwa salah kaur kanian nada ami papa arira na pedsa dadang lisan na uda kurma. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
Amai katawag niyo sirana diran keneg sutawa tawagiu, na umakaneg sirana di kanuran masembeg, nasi ko alungana kiama na seng kaaniran so kiakwaan yu kirana sakut wa wallah, nada maka penutul kahai Muhammad datar albilawa nagumagpa, swallah. Ustayan, Susinimbo manusia berahala ku apia antuna a ibun talian na amai kamakau masiran sa alungan na mauri na seng kaaniran so tawa suminimba kiran sa kebeluy sirana meriridui sa daebairan na mapenggulaw la amapia ku tawa kuminwa kirana katuhanan. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Hei mga manusia, skano so mga mermersiik wallah, mapangingin dunia sulim wallah, naswallah naskanian so kawasa albilawa na bebentugen, ada ungayayan. Ustayan, So manusia na pangindunian sulimu Allah subhanahu wa ta'ala kakagi ada kegaganian, ka inadin skanian sa da mipapa arian nangani na benyan inadin, sa soka pegusaran yang kulangwa na kaadin na pato tamiudas yang kukirku na miadnu naswallah subhanahu wa ta'ala. Dedna keednu manusia, aya buah kegaganian na mapepegalinian subunta longani na maadindin. Sa kegaganian na beelanian so kayu wa korse, udi na belewinian na itagun. Sa subu subunta lian ni miaalinian sa denyan maalin so waraan o kayu sa salakawa waraan. Na sulangwa na inusarian na kasangkapan ko kaya pangbeelian, na pala iyan sembay ko Allah subhanahu wa ta'ala sa daaban yanun miadin. Sa karinanan sa sumanusia na malubaya kaadin. Aguginan ikiatang kedukia terua wallah subhanahu wa ta'ala sa dunia na madidiyengka. Kawadna maadna salakau kuala subhanahu wa ta'ala apa kaadin na aya kesua u dunia na keumanan soka penedian. Kakagi adna kiumanu na kaadnu salakau kuala subhanahu wa ta'ala na kisabapanuto saka antiru dunia adidiyengkaan. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. Ukabaya inian na dedeseng kanunian na tumalingu masa kaadna begu. وما ذلك على الله بعزيز. Gukna utusi ikwalla ibe margen. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. Gudi kewida na isa aginawa sudusa o salakauron. Au pananawag sa kapepenedan si iku awidina dusa na dirun awiden sa malakabu apiapan madasedian. Aya perintaan kana so sirano to ay pekelkiran so kadnaniran sagib. Agu piakatin giran so samboyang. Nasa tawa suti na mataan nagi isuti sarko ginawanian. Gusi iku Allah so kendudan. Ustayan, Omani ginawa narkian sudusan yan. Bituan sudusa sa wizer, kakagi mapeneda awid kualungan na kiama akabakuntolo tawa mindusaun. Sa sudusan yang ko manusia na mipeluba iyan ko kirkon. Na udirun rela anu kirkon na ayakibiyadian na so amalian na mapia. Na udi makatapal na kekuan yan sudusa o bebayadan yan. Sakna o banyan mian dusa. Aya mataan na ketanggungian, kaayan yan kibayad kudusa aping gulaulan yan. Aodan yang gulaulaan na din yan uto mabakontol. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. Gudi makapilagit subuta, dedeg agus sepepekailai matuturo. Gudi pen sumangalilibuteng agus susindo. Gudi pen sukasi sirongan agus subansayan sa alungan. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. Gudi makapilagit sumanga uwiag-uwiag gudi pen sumya matay. Mataan na swalla na pepekandegnian, pepekasabutnian sutawa kebayaan yan. Nadingka mapekandeg, mapekasabut sumata tagu kumanga kubah. Ustayan,
Giisan pa kandaya gaan wala subhanahu wa ta'ala so mga ngani ng bida sawaraan na gubuntal kakagi so akalo manusia na kesabutian na so ngani na ketukawan sabab ko suranga iyan na inu miya terwa so gula na mamis kakagi kaya taaman so teka amapait. Inu miya terwa ad na maliwanag kakagi ad na malibuteng sa giyanan na mga guna na o ko akalo manusia aamay kamausarian sa mapia na ketuunyan so wala subhanahu wa ta'ala akad na niyan. Ustayan, So mga tawa didagira na ginawairan, na disiran keturu sa datar adikah keturwa ko miyamatay kukuba sa datar siran denu ini betad sa miyamatay api apan uyag-uyag siran kakagi ye miyada kiran semua pia ko deiran kaparatiaya. إن أنت إلا نذير Dekahai Muhammad warsa ku pengangal ko siksa wallah. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. Mataan na si bumis ka sa miyukit ko benara pemanutul ko mga pipi abelas agu pengangal ko siksa guda aped sa pagtawa bekiapo kasih sa pemerintah asugu. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. Amay kapakapembukag ng kairan, na sabnara miya kambukag so sirano tuwa miya una aniran, amin iyo makiran ng mga sugukiran so mga raraya gatanda agus so mga pangitaban, agus so kita ba masindo. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. Urian ya na siniksa akan so sirano tuwa mga kafir, na andamanayad ni kiadno kiyasik sa ako kiran. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. Bengkadumay layas wala na miya katuruna puun sa kawang saig. Ini pakambuat yan sa mga ungaam bida-bida sa mga warna niyan. Agusi ko mga palaw na ad na mga lalano na maputi warna. Agu mariga ang bida-bida sa mga warna niyan. Ang mga warna ang maluto ikaitam. Ustayan, So rinayagan ng kaiya dunia na taruto paad na aturan niya na waraan na inibagay ron wala subhanahu wa ta'ala ko kiad na niya nun. Sa suragat na pseput na susputian na pupemanik sa kawang na awida nundu ko gabu na giyuto igi imbelo ya oran agi imbagi-bagin wala subhanahu wa ta'ala ko mga derpa a kebayaan niya na oranan yan. Sa kasaba panuto sa kapagtu umangang tuwa ipkuyagu manusia agu subaran niya wa asalakaw. Na so tawa kurang so sabutian ko kaya pangad wala subhanahu wa ta'ala na seiran to pupukan duda kuwaraan. Ustayan, So warna o langit igira maatag ta sa langit sa katutulungan ta, napkilay ron so mga katasan niya na ad na mga lalano na piti barang iwarna, agumititinggay ang mga iitam amapayag kapkilayon. Pedenan sa mga tanda sa kabubnaro Quran ay iperupan yan sa mga ngani na di pengkatawan ng manusia. Orian yan na kesawaan niya na katao sa orian. Agiyuto na di pengkatawan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam o daun sampai ng wahi. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. Gusi ko mga tawa gusto mga beranyawa agusto mga ayam nam bida-bida so mga warnan yan sa dataruto. Ayap kelekwala na so mga urip niya na mga ulama. Mga tatao kwagama. Mataa na swalla na bilawa na mabagral bilawa na paririla. Ustayan, Inalo yung Allah subhanahu wa ta'ala aaya malaw ni kalak ko mga manusia na so mga tawa mga ulama. Anto na ipturo na ulama. Ginan so mga tawa kuminal ko katawa paliugat ko pisa katawan so kapaganadon, fardain, aginan so katao ko agama. Supman so katawa wad na makapaganadon na mialpas ko dusa so pagtawaskan yan so katawa fard kifaya. Na apia ikiyak nalaw no manusia na diskan yan katawaga alim ko agama. Taman sa diran paganad so katawa paliugat ko pisa katawan.
Samananan na sumanga ulama apembetuan sa mga sayantis sangka iya begua masa na kena ubah siran ibebentakan sang kutua ayat. Ka aya pernah kada kelana miagenad sangka iya kata uwa begu na disiran berat yaya satuhan. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Mataan na so sirano tuwa pembeti aniran so kitabullah. Agu pia katindgiran so sambayang agu mingges to sirangku ini rizki mikiran sama solon agu mapayag. So zakat na aara peniran na dagangan na didin kelapis. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Kaani yang kiran mituman su mga belas siran agu pagumanan yang siran ko kalbihanian. Mataan as kanyan na bilawana paririla al bilawana pananalamat. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. Gusu ini wahya mirka apedku kitab naskanian subenara bebegernian sumiaunaan na mga kitab mataan aswalla ko mga uripnian na bilawana gubegepa al bilawana tumiti kay kiran. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Urian yana piaki warisan nami su kitab ku siranu tuwa pinili ami apedku mga urip nami na adin na pedkiran na lalalimnian subinawanian guad na pedkiran na tetangkaon giinggelebek sa simba sa dinya tatarutupan guad na pedkiran na kuna ko mga pipia malah sumapian yan na di sumarata iyan sa idin wallah gyuto so kalbihan na lebih mala. Ustayan. So telososo na mga tao na kaya subagan ko mga ulama o anta asiran. Ad na tindagasiran na pedsang kaya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa biyagi siran sa telo. Paganayro na pedkiran so lalalim niyan so ginawa niyan. Siran suminggalebeg sa mga paliugat amiyakang gulaw lasiran sa saba ada mga dusa. Ikadua nagu pedkiran so tetangka. Sekanian sogi inggelebeg ko mga paliugat tapi penang gila ko mga haram agi imakang gelebeg sa saba ada makro a ikaguguad ko agama. Ikatelo gu pedkiran so pekuna ko mga pipia sa idin wala subhanahu wa ta'ala. Sekanian sogi inggelebeg ko mga paliugat agu so mga sunat agu ibebagak yan so mga haram agu so mga makro agu so saba ada mubah maana kepakai. Peteru ibn Abbas agiang kutua ayat nasiran so mga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kiawarisan nira na langwan na kitab sa so lumalalimun sa ginawan yan na prilaan na so tetangkaw na kisip sa kaisip pamalbud na so kunaw kumapia na pekasul sirang ko surga sa ded na isipaniran maana sumaria. Pianu tulu atta barania miyakapung ko Ibn Abbas sa Peteru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Peteru yan sa isa alungan aso sapa atakan nama pembagi no mga ala idusa ko ummatakan na Peteru Ibn Abbas aso pekuna ko mga pipia agalebek na pekasul sirang ko surga sa ded na sumaria na tetangka na pekasul ko surga sang gulalan ko limu Allah subhanahu wa ta'ala na lalalim niyan so ginawa niyan agus so mga tao ko pagalit ashab al-a'raf na pekasul sirang ko surga sa penggulalan ko sapa ato Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa giyana di madakalakiya panutulaw no mga ulama amya nga una mga salap. Ad na mitindig sa giyang ko to ang mga tao na kena ubapad sang kaya umat. Gu kena ubasiran so miya nga pipili amya ka pangawaris ko kitab. Pianu tuloy Ibn Abi Hatim amya ka puong ko Ibn Abbas aso lalalim niyan so ginawa niyan naskan niyan so kafir. Ayatin gu mujahid naskan niyan so mga tawa ketampar sa diwang ashabul mash'ama. Peteru al-Hasan aguso katada askan niyan so munafik. Ugaid na ayaon tulatindig na siran na pedsang kaya umat agyuto ipiniliw Ibn Jarir sabab sa skanya ni rinega ng kuto ayat agumada kala mga sahih hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mapantagruo. So hadis sa paganay na Peteru Imam Ahmad amyakapung ko Abu Sa'id al-Khudri amyakapung ko Nabi sallallahu alaihi wasallam makapantag sang kuto ayat
Agiyong kutua mga tao na langon siran na isa-isa ipangkatan alangon siran na si iku surga. Aya maana akababaluira na si isa pangkatan na satiman, na langon siran pedsang kaya umat agu langon siran surga, o gayid ng bida-bida sa mga darpairang ku surga. So hadis sa ikadua, na pitero atta berani amya kapung ko Osama bin Zaid, a pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alangon siran na pedsiran sangkaya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hadis sa ikatlo, na amya kapung ko Ibn Abi Hatim, amya kapung ko Auf bin Malik, amya kapung ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aso umat akan na telubagi, sabagi yun supagasul ku surga saded na sumaria agu siksa. Sabagi yun su ke sumaria sa sumaria amay to orian yan na pagkasul ku surga. Sabagi yun su pagkaukit sa kelumpio orian yan na makaumas su mga malaikat sa turu uniran amiyaw mamisira na pagaluin niran su la ilaha illallah. Na turuun wala subhanahu wa ta'ala benaran yu su la ilaha illallah. Maana da Tuhan arwar ku Allah sul niu sirang ku surga sabab ku kia turuwairang ku la ilaha illallah. Na paki awi dinyo so mga duserang ko mga tao ko naraka agiyu to so katuru Allah subhanahu wa ta'ala gumabakon toleran din so mga penediran na dusa agu mga dusa apedu mga dusairan. Ilayang kaso ayat ay 32 ko surah Luqman kami aloyrom perumanang kana na lapiyata muktasid maana tetangka. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Mga kasurgaan na kebelingan apa kasul siranon na seputan, pakapenditaran siranon sa mga rinti apad sa bulawan agu mga muntia, agu ayan ditarniran roon na sutra. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. Nama terwira na subentugan narkwala asupia kadayan rekami sukambuko. Mataan na sukadna nami na lebilawana paririla albilawana pananalamat. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لوب. Supaya kadar pakaminian ku ingde kebelingan su surga sakalbihan yan kami adi kamirun ke suga ta lupai bukau agu di kamirun ke suga ta apos kupai. Ustayan. So tawa pekasul ku surga narkian sudaya ang ku pitemana nama ananian sa di den perutusan agu dindu kawan agu di den turugen sa palaya den kapi pia ginawa sa ayabu gelub kian asokap sewitin yang ku mga marur haimino mga midederi adi siranden ketamakan sadayun katatap so kararaga ikiran. Palayad nuto kasawit ku mga limu Allah subhanahu wa ta'ala aya kagaan nagiiru ka pa kasesarya to manusia na detaro kagaan no sindo wasapra kamata na miyang gulo la sulang wana kabayaian ka aya gi ikekan diri na subagru Allah subhanahu wa ta'ala amamantak ada asabapian sadirun maka perad sumasa agu sudarpa ko giin yang kang giray-giray sa igiraad na kabayaian na manggulo la na diketak sa minutos so katinian kamagaan adi so perkakumata. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. Susirano tua mga kafir narkiran sunaraka alandeng jahannam sa disiranun getasan sabes siranun pematay agu disiran peka kepangko siksaian sa detaro tua kam belas yami salangwa na tawa bera kafir. Ustayan. Si iko kata tagu u kafir ku naraka na deeh kapatayrun ka umatay roo na adep mana begwa betada ketugalinan. Na si iko alungan na mauri na miya pasadro subetad sa ded na ketugalinan. Sabab roo na deeh kapatay kaso kapatay na giyuto so katugaling ku isa abetad puungku salah kauron. So kimbawat ang kutaw na detaruto o kapatay a pekatugalin sa isa a dunia. Na so katugalin tanu ko alungan na mauri na pekasagad tanupman sa kapatay na makaumatan sa alungan na mauri na ded na katugalin sa ded na baru o kapatay peruman.
وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Sab kurisek seranon sa mabesengak kurisek sagi iran teruon akad nanami pakaliwa kaming kakang gelebek kami din samapi asala kau kugi eming gelebekan teruon wallah beemis kanu de paka pagumura amaka penenadmun sutawa penenadem agu miau makanu pemerintah na de kanu parateya na tin temin yu susiksa kadear kumanga panana kutua pedsap penanabeng. Ustayan. Suka penggurau kira na ubah sirambu pekakaswaya ku dunia. Na piturang Allah subhanahu wa ta'ala. Aba kos kanu dapaka pagumura samata sami pemimikiranyo. Na de kanu din para tiayak Allah subhanahu wa ta'ala. Miyaka po ku Ibn Abbas. Aso umur abiganun Allah subhanahu wa ta'ala. Sumbawataan wadam sa sendud sang kutua ayat. Nasuki sampai ran sa 60 ragu na umur. Miyaka po natutul ko Abu Hurairah miyaka po ko Nabi sallallahu alaihi wasallam asab na rapiyo kasan sa sendud wala subhanahu wa ta'ala so orep niya na inuyagiyin sa taman sa ini sampai sa 60 ragun udi na 70 ragun sab na rapiyo kasan skanian sa sendud sab na rapiyo kasan skanian sa sendud. Gupianu tulu al-Bukhari miyaka po ko Abu Hurairah apitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apiyo kasan wala subhanahu wa ta'ala sa sendud so tawa ini sampai niyan so umur yan sa 60 ragun. Si iko isa akiyah panutulawn na sa tawa maka pagumur sa 60 ragun na sabna rapiyo kasan wala subhanahu wa ta'ala sa sendud. Aya maan akia po kasirun wala subhanahu wa ta'ala sa sendud. Na ded na kideawan yan sa alungan ng mauri o inu da parat yaya agudang gelebeg sa mga pipia abigan sa umur amatas ko kapeng gelebeg yan sa mapia. Sa giyana ni kalili da umur aanded ni kalpas sa unutaw na penagi po undin so kalok sa gusok kabungaw. Inna Allah alimu ghaibis samawati wal ard. Innahu alimun bidatis sudur. Mataanas wala na katawan yan sumigagaib ku mga langit tagu sulupa kaskanyan nalbilawa na katawan yan sumatatagu ku mga rarab puso. Huwa alladhi ja'alakum khalaifa fil ard faman kafara fa'alayhi kufruh wa la yazidul kafirina kufruhum 'inda rabbihim illa maqta wa la yazidul kafirina kufruhum illa khasara. Skanian sumiyad nerkanu asumasambi kanu kulupa nasatawa kepir na patureron sukia kepirian guda akiuman ku mga kafiro kia kepiriran si iku kadnaniran arwar sararangit guda akiuman ku mga kafiro kia kepiriran arwar sa kalapis. Ustayan. Sumangataw na sira ni bilo yung Allah subhanahu wa ta'ala agi imakang gaganti ako gi ikapangundat o ikulupa sa pantag sa mapakatindgiran su titu simbek wala subhanahu wa ta'ala agumiko kum su kitabian ang mabaluya pangitaban ko kawiyaguyag na ayad na kadakla na besiran din mikepir ko suguan wala subhanahu wa ta'ala. Kena ubes su manusia na besiran genti udi na sambi wala subhanahu wa ta'ala kulupa. Kada apa kasambi wala subhanahu wa ta'ala kulupa. Aya mataan na sumangatawi giing gagenti ya kulupa may puso isa na ayap mana sumasambi na su isa. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. Teruang kahai Muhammad, amiyailay niyo sa mga sakot wa iwa sa pupimang niya niyo wasalakaw ko Allah, pakila inyo rakan anto na imyad nirang kulupa, anta akabadnar kira nakapakasasapari, kapakatutumpok si iku mga langit, anta akabaamisiran bigan sa kitab, aayairan guna na uwat turwan, ugay na da imbagaya pasadu mga pananakuto ko sa bagikirang ko sa baadarwar sa ikmat. Ustayan. Aya waraan titu Tuhan na pekaadin sanganin.
na inusupiangin tuheniran, beed na miad nirananganin, udi na beed na mitutumpukiran ko mga betad kulangi tagus sulupa. Aya sembeg nada, na inusiran simbaaw manusia, bayran magagenggen sulangi tagus sulupa sa din yang kita luga, ded na bayran saan kapaara malakabu, na kena ubesiran mga Tuhan. Sama na yan na uman ipang katukuran sa mga bendingan yan, ipuon sa puunan, na taman ko ka kepusian na mamaguman so karinaya mga tindagian, sa mataan na sa mga kafir na diyudagira na ginawairan, sa giyanan ni usayan uptero o nasura, a isa amaanan yan na sukap kipuro ko pangkatan, sabab sa uman magkas susura na kipuro sa mga bendingan yan, agus sa mga usayan yan. Aya buwa pagkasabuton na sotawa malantas si pamikiran na malambati dirugod kung mga ngani na makaliliuto na mga kaadnwala subhanahu wa ta'ala, aguso giinyan ka pamimikiran ako ginawa niyan, kaso ginawa umano siya na kadadalman sa mga tanda sa kaya pangadnwala subhanahu wa ta'ala. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. Mataan na swalla nakakapatanian sa mga langit agusulupa ubesiran mitaluga. Na ibet ka umitaluga siran amay kapaki kapatanian siran sa isa. Na da makarangkiran na dua so langit agusulupa a isabu ko urian niya na Allah. Mataan as kanyan na adnal bilawana matigral bilawana paririla. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. Gumisa pa sirang wala sa mabasanga kasupa, au mau masira na pemerintah na tangkedemaan sira na lebih matuturo adi su isa ku mga pagtaw. Naggunya mau masira na pemerintah na da aminiuman yang kira narwar sa kapalaguy kuturuan. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. Sakate kabur ko lupa agu ikmata marata, guda keentioro ikmata marata arwar ko kirkon, guda apnayaw niran arwar ko lalano miyangaw una, na dedna matoon ka ko sosunan wala asambi, gudedna matoon ka ko sosunan wala akabang kiring, kaalin. Ustayan, Aya petumpara kanu marata ikmat udina akal anta aka gesta, na sotawagi irung gulawla, sa dataru apo ya amay kada ketutungyan na aya tutungnian nagi aginawan Oman mikmat su manusia samarata na mikmat mambuswala subhanahu wa ta'ala sa lawanun sa kabager. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. Besiran dema kalalakaw kulupa, na ilayranu andema na ya ikia bulusano sirano tua pagtawa miyaw na aniran, asiran na mabasenga di siran iges, na dema adis wala ibaad na makakwaun sa bagram malakbu si iku mga langit agudapan si ikulupa, mataanas kanyan na adna bilawana matauwal bilawana gumagaus. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. Upama usiksaan wala ko mga tausungani na pisuka tira na dusa sa iku dunia, na da ibagak yang kulyawaw o lupa apad sa pendula, aberan yawan na palaya maantior, ugay na tealik niyang kiran sa taali ka matatendu, na amay ka makaw masot taali kiran na di kindu dagudi keketeng. Mataan na swalla na adun ko mga urip niya na bilawan na tumiti kay kiran. Ustayan,
Upama utanaan Allah subhanahu wa ta'ala ku manusia susiksa o mga galab kira na mga rarata ku katatagwirang ku dunia na kebinasaan so mga marana-rana pagus so mga kaad na salakaw sabab ku kabagru siksa aki sugat kiran sabab sa Allah subhanahu wa ta'ala na mauntol na tiali kiyang kiran sa gawi iya matatendu ada abaun kiram pata kebinasaan na diped kumira tarata. Pangnal ku sora. Giyang kaya sura na da tanto aki bibida iyang kumiyaw na anya na mga sura. Sa subendingan niya na salusaw kumiyaw nad na miya subending aso ka pagusayan yang kumanga pagneso kaya pangadno wala subhanahu wa ta'ala aguso ka papalihira iyan. Sukap turun ng mga malaikat sangka iya lupa sa pantag sa kipsumpain kung mga wahi wala subhanahu wa ta'ala sa katuro o manusia kulala na matitu. So mga limu Allah subhanahu wa ta'ala alalayon yan pagaluwing kaan giiman dirugudu manusia sama simbiran so Allah subhanahu wa ta'ala agumitas bihiran so mga ingaran yang kulangwan akutika kudundo wagusi iku gagawi So pamutos saniyan. So pisuso na mga begra sumisiap ko mga kaad na palayad no to inad no wala subhanahu wa ta'ala ko kababalaw niya na mito nga paganay ko nga ni na daaban yan siyanaan ko kiatong yan, Father. So Allah subhanahu wa ta'ala ipanumpangan ulang wana pudi agu bentu gagu selasla. So salah kauron na da agu ilang. So langwan umapi ako pisusunan yan na puun ko Allah subhanahu wa ta'ala na sumarata na dirun kibangsa kagalab ko to o syaitan na pendedag ku manusia. Giyang kaya sura na ini turun sa Makkah, sura Makkiyah, arong marangkom sa mga ayat 45 ay ini turun ko oriano sura Al-Furqan.